Selo Pajsijević u opštini Knić ima oko 460 stanovnika, poznatih po dugovečnosti. Svaki četvrti stanovnik je na pragu 10. decenije. Bračni par Ljubica i Jablan Pantović su u braku 65 godina. Ovi 90-godišnjaci žive od poljoprivredne penzije, drže stado ovaca, a godinama unazad bavili su se stočarstvom i ratarstvom. Naredimo stoku, krave, ovce, svinje, sve sam držao. Posle večeramo, 10-11 legnemo i dogovorimo se šta sutra radimo. A mi imali i vremena da se svađamo i da pravimo preljube. Ovde ljudi žive, što je čist vazduh i što je priroda dobra i jedemo čistu hranu i zdravu i to je, nema druge. Jelika i Aleksandar Tucaković na samom su pragu 90-ih. U braku su dobili 3 dece, imaju 3 unuka i 1 praunuka. Živeli su od poljoprivrede. Ja i moj Leko živimo u braku 62 godine. Bili se nismo, lepo smo živjeli. Nekad on sluša mene, nekad ja njega i eto tako dožive smo te godine. Veselo bilo i druženje, poštenje, cenilo se to. Nije bilo neke prepješće nikako. Malo se pošale, ali sve u redu. Istorijski arhivi i matične knjige rođenih koje su sačuvani u seoskoj crkvi svedoče da su meštani sela dugo živeli. Par njih je živjeli duže od 100 godina, a zadnjih deceniju imamo ih više od 10 koji također imaju više od 90 godina, tako da su kandidati za 100-godišnjaki u ovom stoleću. Dok se bračni par Pantović još uvek do seoske prodavnice odveze fićom koga su kupili na kredit 1981. godine, Jelika piše pesme. Ima ih puno i sve ih zna napamet. Rado ih recituje svima, ali najviše Aleksandru, koji joj je, kaže, najvažniji kritičar. A iz gore glasa čuje pa ljudima poručuje. Vratite se mene, mili, gde su vaši stari bili. Neka polje, nek se ore, nek se sije pšenica, bjelica, ajd ubrdo da rađa lozica. Da je vinova loza vije, tu je lepše i milije.